Hello, good morning. Welcome to Northeast Window. Northeast Window na sandok sa news analysis ta Chan Maibam na taram na okchari. Manipur da fong liba pauche singda Manipur gi karam ba maroi ba pau sing yori bagi habadu kanana ina na bai kugi studio da house election na laibire. United Committee Manipur UCM gi Secretary General obiri ba oza Shanta Nahakpam oza bu Northeast Window gi studio da taram na okchari. Ozang si ayamba Manipur da fong na riba paper 6 da yari headlines de koi ngarang si MSFDS ta pangto ki ba Manipur gi governor yar ga pangto ki ba koi gi Kargil Vijay Divas ki thoram gi ayamba pau sing sina koi gi headlines oina fong na bas thengnari message koi gi governor da ngam ki ba speech sing da ayamba ko toroka fong na bas thengnari message mahna fong to ki ba wafam sing da gi Pukachara bada koi governor ki side ki phongdoi base koi 2023 dagi thoklei ba Manipur gi irang sida koi gi hauzik se santi lakpa ngamdribani but santi lakna ba koi gi government na tawya ba khongthang sing se leptana paikhatli habani aduga koi gi maroina koi gi IDP sing se hanjalana bagi damakta su koi gi kuki gi CSO amadi mete CSO sing siga punna wari shanari security force na su thabak lokhat bagi matang da kanna honari lokhatli habagi pot se dumak thami sigi wafam se dumak koi gi government gi side gi dum lisa sina thama ba wafam khak oidoi ne koi santi lakna ba honari koi CSO wari shanari security force na thabak lokhali ha ba se koi lisang sina mo koi piraga la ba space am khak oidone prajamia na pami badi peak ba space se koi thabak oina pangthorak pa duni prajamia na pami se oda kamai thami ni koi hojiki Manipur da thoi beirang se sigi matang da wangang ba se kuira sum lai ba mong da lai ko lai tharak ba idare adung ngang ba se dum chamana na dum hai ba adagi leidana masagi internally moina to boya ba thabang ai dai ko samna da khoina hanjan hai jai ni relief camp da leiba IDP sing han don jin tawdri ngai da sarkar gi manung da moina hojiki leidi ba buffer zone man ba malai se sarkar manung da haibdi tuan ba I kan kai hani ko ko department sing da maruina home department ji manung da adigi maruina accountant general gumba quarter gumba leiba sing ai tare ko secure zone the labor department sing moigi mi sing gi marakta community masen divide to tham ba je koi gi kuki na som lai gi ba mai tei na som lai ba asigumba nature ai tare ngarang han mak ta le ba hokim na tenopal dc do kaksing de operate to le ga na haije le je sum ba je na sai ga ni sigum ba sing gi oina khara ha na administration gi manung da koi gi irang je leite je unna hona da administration gi manung da keno je community ki oiba buffer am lai je buffer man ba ma hai tare ko lai je masi lothok posina sarkar gi an ma thoi ge dam ne ko CSO gi wari sana ba du di tangai fadana daka lai ga di government hai da so ko di sum sana bi ai adu ko di sum CSO sing di government na swai hai da ta su peace fork na ko na ba ji CSO sing ma thau ne ma gi di dum ko tongan ba angle da gi pillar thana dana phone tawna dana wari sana ba ya ba mong da dum sana ni hai tare ko tabu Masagi government ga political party is ani jesi timing sidi manara chat kadam ne ba ada ngasai makoina government na IDP hanjani ko ne na sum hae ga ngasai han mada hojiki administration gi manung da leiba divisive block om lei je masi lokthok po je moi gi first priority oi dam ne masi lokthok po horok ta ga di swai da maruoina ngasai sarkar gi employees sing je handon jin to gi condition la ga di madu safe oi re na lodoi ne ko ada security provide toga imung manung sing IDP sing asomda hajalani na haya kanda ngasai gi hanjan gani na haya kanda particular CSO natraga particular MLA sing na react tor ko se react tor kanda moina hanjan ba yaroi natraga akoi meite ga wari sanaroi khonor haya kanda leidiba governor gi administration hai tare ko Ajay Kumar Balla gi administration jina moi machin men bangam da baje sisu number yam chaw problem ma ne ba have the moina honari du gi against tanga ko matam da madu lo gi we action du lo ngam bagi sakti du le da ne adu leite ko adigi ani su da political party sing je se yam no ring je kamai to ge ganda mase na keno na BJP gangu na de ngone nuai re ko adu bo to mase aseng ne ai tare Suresh Kumar na mana BJP gi mi karagi matang da talk show ma da wangang o de moina BJP jina disciplinary committee ga pham dana ko che thok le ba disciplinary committee pham ni adegi kano tawni khoi gi ka ni Suresh Kumar na matam jana response tor ta di madu mai mathak da kano constitution BJP constitution matung na party gi disciplinary committee na action lo ni na mawon de hai ri ko adu paulela na hoki oi gumba de ate le yu me am jina BJP ki president na bauda Manipur ki status se kaidana
थमगने ना हायरे अमित शाह ना वो मणिपुर की मनुंगदा सुगुम्बा अनी सुबा एडमिनिस्ट्रेशन लेरोय मणिपुर ब्रेकअप तो वाफम लेते ना हायरे वारी बुको देन बीजेपी की मसागी लेबा गवर्नर ना अदगी बीजेपी की मसागी लेरिबा केरोना केनी को पार्टी लीडरशिप अदगी पार्टी की अचौ मैमसिना दिल्ली की लेरिबा मैमसिना मोइना लंबी चतप यानबा ऑर्डर तो बाउदा मोइगी हाई पॉलिटिकल पार्टी की मोइ मनुंगदा लेबा मी खराना वांगांग मतमदा मोइना disciplinary committee dilana ekanobo akhoi explanation call bo tongam deba adu tawdo duna ngasagi yamna mogi manung da su dum ngasagi aytare akhoi gi aina hajari ba hojiki government gi manung da buffer ama lay ya je ko buffer ama sema thamme hai jumaina political party gi manung da su buffer ama sema thamba manba ma ulai je masi je moi ani government gi manung da su aduga political party gi manung da su ani si gi manung da gi moina masana masagi buffer je lautok tabida CSO sing da wari sana hali ko le ai je masi akoina ta da wa ba miyam na CSO da lan na u da ba adugumba achauba kano mane ba step amane ai tare ko aduna peace production ai ta di collective effort se samanan cha kadamni government gi manung da leiba buffer man ba ma thamise administration gi manung da maitai ga kuki gi divisive oiba nature ma thamise valley manung da moi gi indigenous people gi posting am ta leitawa chinga khoi gi posting am ta chappa ya da ba sugum se moi hana lothok kadam ne ko adui matung da political party gi manung da su moina aina mase Suresh Kumar kangat bai wana te ko ma gi party gi manung da masagi moi gi ngang da soi gi ba khot gi ba adu mayam le ram be ko taw da talk show ma da ngang da mana authorize oi da chala ga ngang ui ba explanation ko ya ta ga di BJP की MLA तारेत कुकी रोम दले ये MLA तारेत सिना मणिपुर की BJP पॉलिटिकल पार्टी ना मसाना हाइजरीबा संबित पात्रा ना तारा सुना हायरबा अमित शाह ना तारा हायरबा सुमा मणिपुर काय भी आरबा हायरबा काय बगी पोट लाइते ना हायरबा पोट सिदा मोइ नंबर नंबर स्टेटमेंट थोलो पोसिदा BJP की पॉलिटिकल पार्टीज ना करी मरम की दमा मोइ दे एक्सप्लेनेशन कॉल तौद्रिबनो मोइ मथक द डिसिप्लिनरी एक्शन लौद्रिनो आइजी या मचोबो क्वेश्चन नेबा गवर्नर ना एडमिनिस्ट्रेशन सिने याम कन्ना होनरिङैदा मोइना सुम थुगाइबे मोंना सुम ngang बोजे मसी प्लेइबो पॉलिटिकल पार्टीसिंग गवर्नर की स्टेप तो सपोर्ट तौदबने लौगने लौब ताबने ना दुमान तमजगे ओके बगी कुइद्रिबद स्वाब तारे खोगी ममांग दसु BJP की MLA सिंग मिनिस्टर की मरक दसु खोगी मखोइदी सेपरेट एडमिनिस्ट्रेशन पी ड्रिपावा यूनियन टेरिटोरी दिमांग से फंग ड्रिपावा बोर्ड इशा दरे हैब पोट सु बेम लेख्रबनी बट दुम ngangnarga su labani हैब तारे खोइ तोंगान तोंगान बे डिस्कशन दसु दुम हाइनरगा लाबनी मसीगी पार्टी सिगी मनुंग दा खोगी पार्टी की MLA मिनिस्टर आम ना सुगु वाफम फोंदोरबदा खोगी रेस्पॉन्स पावा पी ड्रिबिसि करिगिनो हैब वाफम से फोंदोगा सु लाबनी अदुगा हौजिक लेरिबसे खोगी शांति लाकना होनरि हैब वाफम से नत्ता बिदा खोगी प्रजासिंग पाइम बसे खोई थबा ओइन ओथोरा कांदा खोगी शांति से लाए हैबगी पोतुने खोई प्रजासिंग पाइम बसे याम नुगाजे मथंग दाई लग्जनिंग बसो जा खोगी चली बचै एसगे खोई फेब्रुअरी लास्ट वीक तगी ना मार्च फर्स्ट वीक स्वाइदा हैब तारे खोगी गवर्नर की नोटिस अमखक्ता खोगी खुलाइसिंग से बोट तंपा अमदी चिंगी मफम सिंगदगी खोगी लोना यादना पारिबा खुलाइसिंग से खोगी लौखलकनबा पिखलकनबा सरेंडर तौनबगी वाफम खोगी फोंदोखिबा लेबा मतमदा खोगी तंपा की साइड तगी देहाबे जारे खोगी खुलाइसिंग से खोगी फर्स्ट नंबर दा खोई सरेंडर तौबगी पोट से खुलाइसिनबगी पोट से खोई मयाम सुदुम उबिखरे बट अदुगा हौजिक लेरिबा से मतमदगी हौजिक फावदा तुम गांगनरगा लाइबा से खोगी चिंगी मफम सिंगदगी दि खुलाई सरेंडर तौबसु लेते मखोई साइड तगिसु सरेंडर तौवे हाबा वाफम सो खोगी यामना बो ओइना स्टेटमेंट से फोंदोरखिबा लेरबनी अदुगा मखोई मथक्तसु कॉमिक ऑपरेशन तौरकान खोई खुलाई फगटपगी पाउसे अजुमक इता तादबा अदुगा तंपाकी मफम सिंगदगी ngasi फावबदा खोगी नोम कांगदना हाबे तारे खुलाई सिंग फगटपगी कॉमिक ऑपरेशन तौबगी तोंगा तोंगान बे डिस्ट्रिक्ट सिंगदा दमक तौरगस लाई ngasi मक्तसो खोई पेपर दा थेंगना जाबसे खोगी तंपाकी मफम सिंगदगी हाबे तारे खोगी नोमै ngarang मक्तदा खोई 90 खोगी खुलाई यामनबा खुलाई सिंग फगटखिबगी पोट अमखक मणिपुर पुलिस की साइड की फोंदोरक हाबे तारे मसिदा हौजे फावबदा खोगी नोंमै से 1000 अब कोई फागत पंगम है की पोरम खले मता से लाक्सनी बस कोई साइड अनिमक सिदा कोई चफ मानबा मियें से येंग जबरा हाबगी सांगना दुम हंगगा लाइब क्वेश्चन से दुमक मखाता हंग बय याबगी पोरम खक लापो ओजा कमाय थमिनि साइ मतंग से मसिगी खुलाई फागत पे मतंग से अखोइना यामना का हेना कनादा खुलाई क्याम लेरिब नो से होइना चप चाबा खंग ngam रोय बको होई कोइना पामि सिदी खुलाई फागत पे सिने अदुगा सुगी लेरिबा कनो से होई कनो से सुगी एग्रीमेंट दे लेरिबा मिलिटेंट सिंग से मोई काउंटिंग अमदि मोई मूवमेंट अदुगा मोई दे लेरिबा आर्म्स एंड एमुनेशन की रिपोर्ट से
अनि से चप मानना पारगा चटकदब मैटर म ओइबनेबा मरमदी कइनो गाना अखोइगी इम्फाल वैली दे सस्पेंशन ऑफ ऑपरेशन गुमदा लैबा आर्म ग्रुप अमता लैतबा एक्सेप्ट टू वन पार्टी हुजी हुजी लैसे को एक्सेप्ट टू वन पार्टी हु इज अंडर पीस टॉक विद द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को अदुगा एनएसएनआई मगा को अतोपदी थोको लैतेबा अदुना अखोइगी आर्म्स एंड एमओजी अखोइगी प्रजाना कईगुंबा अखोइगी लान मनुंगसिदा अखोइ इसाना इसा प्रोटेक्ट तौनबा खुलाइ लौसलगा लोटपा मतमदा कॉमन पीपल की मनाक लेगदनीना मसी लौखटपदा याम लाइबा थाव अम ओय वारी बोबको ममदे अखोइसिदा पिस्टोक अदे केम नुं करीम लेते अनामदे केम लेते ओनली हुजिकी पिस्टोक त लेबा ग्रुप अमजे मोय खक्तगी नेबा लेइसे को अदुना हजिकसे अखोइना येंगदोसि कइनो गांदा चिंगी खुलाइ लौखटपदा मतम चंगिसे अदे मोइना अखोइना जस्ट ब्रीफ रिपोर्ट अमा अखोइ कहीं कामूना अखोई CSO सिंह थमकपना होम डिपार्टमेंट थमकपदा मोर देन 3000 था ममांग 3000 आर्म्स एंड एमुनेशन आर्म्स से लौखटकदब लेरीना है मोई 3000 आर्म्स से ngसाइगी कनागीद लेनो चिंग लेरा तमदी लेरा अदुगी एग्जैक्ट रिपोर्ट कनामता कनो तो शो कास्ट तौरपना पब्लिक हाइदोरप लेते खबर हाइदुनेबो अदुना बेली दे लेबा खुलाई लौखटपसि खरा दुम लाइनि हाइताइको अदो चिंगी खर लुगदा चिंगी लुदोइजिना मरमजे कइनो आइगांदा खुलाई सिंगसे कइगुंबा सु केम द डिपॉजिट तौर थमगी तारगदी मदुदा सु केम द डिपॉजिट तौरगा दका लेबा मतमदा सुम पुथो सुम कापक पोइ तारदि मदु ngसाइगी NIA ना CBI ना अदगी सुगी मॉनिटरिंग कमिटी म लेजे अखोई स्टेट सु यारनि सिदे को सिगी मॉनिटरिंग कमिटी सिना असम राइफल ने स्टेट के होम ने अदगी कनानो सेंटर की कनो मिनिस्ट्री ऑफ कनो होम की मीगा मोइना मॉनिटरिंग कमिटी म लेजेना मोइगी रिपोर्ट तो खुलाई फागलिंगाइ सिदा पुथोगा उलकपा म चंगेबको अदुगा ngसाइगी करिगुंबा अजिकी चिंगदगी सुमार मरक्तबुदि फादति नते अदो ह्यूज क्वांटिटी द फाबा ngamदबे वाने बलाइ अदा आयो जे हाइजबदुनेबा चिंगीदी खुलाई लोटफमजे हम लाइन ले सुगी के मनुंग इंजन की बदा सु केम दुदा मोदी अमुका चंगा रिवेरीफाई तोगे हाइवे यापोते मोय वंस कनोना मॉनिटरिंग कमिटी दुना चलागा मोय खुलाई मसिंग क्या लेगे मी क्या ले येंग मतमदा खोई खुलाई मसिंग दु सिने ना हाइना इगे मतमदा अदुगी खुलाई सिंग दो दुम ngसाइगी कनोदा लोट पदा याम लाइव पोट म ओइदुनेबको अदो खोइ सिदे मो अदुगुंबा ngसाइगी कयानी केम नुंग अदगी ngसाइगी कनो ऑपरेशन गुंबा सस्पेंशन ऑफ ऑपरेशन गुंबा से केम लेतबनिना अखोइदी इंडिविजुअल ngसाइगी इंडिविजुअल मी सिंग नत्रगा लौथोगा मदुदा मोइने लुट तौरगा थमगिबने हाइबे जगह दो अदुदा लोलगा दुम लेबनिना मदुदा रिकवर तौबगी चांग सोमने हेनबो ओयद्राइना खल्लेबको तौबदबो अखोइना पामिदी ngसाइगी चिंगदा लेरिबा खुलाई लौखटपगी चांग खुलाई फागटपगी चांग जे मसी कंपैरेटिवली माने हाइबसे गवर्नमेंट उलकपा म चंगे उलकदोइजे कमाइना आई वखनदि कमाइ उलकदोइनो हाइगंदा सुगी मॉनिटरिंग कमिटी दुगी रिपोर्ट से खरा तोइना हाइदि हाना था हुम द मोय ngसाइगी मदुगी खुलाई चेक तौबा नत्रगा केनो तौबा तौरमजे था तरुक तौरमजु हुजिकति हप्ता अनि अहुम बुदिंगी तौबई तंगाइ फदब लेबा पीस फोर के हाइ तारिको ngसाइ मोइगी साइलेंट ऑफ की बोइनगा याम तोइना हारिबा केम मूव तौबगी मतंग जिना हाना लेरबा केम जगा जिंग दो शिफ्ट तौबा दे केम क्लब तौसनबा कोचनबा हाइजे सिगी टॉक्सी मनुंगदा ngसाइ मोइ एवरी टाइम टॉक तौ मतमदा मोइगी दा खुलाई के अपाइरी करमबा खुलाई नो एमुनेशन क्याम लई अदुगा हेवी आर्म क्याम लई हाइबसे मोइना रिपोर्टर गवर्नमेंट ना पब्लिक द फ्लैश तौबीगदमने मसी इंटरनल रिपोर्ट ओइना लोलगा थंबगी दका के सोइ द रैंक खलेबा मरमदि कॉन्फ्लिक्ट लेबा मतमनिना मोइगी पिस्टोक से नियम जुमना तौरी हाइबा पोतो नत्रगा मोइगी सस्पेंशन ऑफ ऑपरेशन से नियम जुमना तौरी हाइबा पोतो नेबा येंगनी से को अदुदा ngसाइगी हजिकी पोची अदुमाइना उलक्त्रगदी अखोइना पब्लिक की वखलोन दको ngसाइगी वैली दना खुलाई याम लौखले अदुगा चिंगदना खितंग लौखले हाइबगी चपचावा अखोइदा अदुगुम वखलोन दो दुम हंजन लेगनी ना इस माइन तमजगे ओके अमसन थबिख्रे अखोइगी आई अरोइबदा लक्चनिंग क्वेश्चन से अखोइगी चलिबा अखोइगी जैसिगी मार्च के डेट 8 ता अखोइगी सेंट्रल गवर्नमेंट ना अबतर अखोइगी फ्री मूवमेंट लेहलगनी नेशनल हाईवे से फ्री मूवमेंट लेहलगनी हाबा अखोइ पवाफम का फोंदोकिबा लेरबनी बट फोंदोकिबा वाफम से अखोइगी मपुंग फाना अखोइगी इंप्लीमेंट तौबा ngam हाइबगी पोसे तौबा ngamdana dum तोखरबनी अखोइगी मणिपुर स्टेट की बस थाबा मतमदा
koi mai thara halaki bagi pot so koi thengna krabani hojik lai base koi gi August ama faw gi manung da koi gi Manipur gi lifeline or ba national highway sing se koi gi free movement ya 100 gadi koi gi struggle man haina koi campaign chathara gani haina koi gi coordinating body of trade union gi mai ke di fogdrok pale nakal amarom da mo koi gi center na koi gi national highway number 2 da koi miyam sathok sasin ya hanaba pressure torok padagi hojik se lakliba tang kunmapan chali bacha yesigi tha sigi habe tara koi gi tang kunmapan se da koi gi kangpokpi da kuki zo council da sila kana koi mo gi ba mi fama kan phama kan da koi wa se khada ga da heba pot am khakslai marak se da ani ji comparison sa habe tara koi somla kan gi site na koi gi free movement ya handa ba dagi struggle manana campaign torok ni habni asomda na mu center na pressure pirak padagi wa se khana ga da heba pot am khaksulai masi handak so dumak akoi gi free movement se leiba ngammoi hana khanbi brama mangi dumaina dum ai umota ko ai mota ai ngasai hajar du ne ko party umari leise seso gi di tawwe aba thoidok gen dong na tawre ai tare seso gi di ko seso ma thok om da na te buse kanam dai ma thok na te je center na lambi chalan biji bo akoi ga kuki wari sana ga lambi chapa yani na khalli ba center ro adu ne na ko ngau gre ko hoi de rehab ki matang na kai da akoi gi seso on taw ya buse rehab ki matang na kai da akoi gi demand khar le ba su gi kem jing do som da tham biro si taw biro su gi monitoring do khar phajan taw biro push taw di ya ba ko final decision ji di government na lawja da ne the government na law da ba decision ji bo moina CSO sing jo wari sanari akoi peace program na onari na public meeting da chawa meeting da ha ko je ma se akoi government gi role je CSO na taw re na ha ro ga chama na dra na adu maina saka ra hanga chani ai da ko ai ani ju da lambi chalan man nataga chalan da se aina sa horo ko so haijagre ko sakar na thadare ba effort sing je logi angle da chapmana na yeng ba ngam ba change logi angle da chapmana na yeng ba se moi gi akoi gi lai ba lengak si gi constitutionally lengak si bu chalai ri ba group su aduga politicians jing jo political parties ani mak se chapmana na yeng ba change ba som da na lengak na kan na wari chana ga kan na honari ngai da last ta loisala ko da BJP gi MLA amani thola ga tawbe yaroi kholo chappe yaroi ga na pang na ngangkhala ga di madu gi potugi oiba BJP gi political party sina na traga congress gi political party sina moi gi level da disciplinary action lawa manipur to gaina bo ne ja koi constitutionally assembly manung da wari chana ji constitutionally masi gi poche akoi put up tawna ji constitution na kari hai no manipur sem gi ba merge taw gi ba article du na kari hai ge ha poto akoi constitution da naina ji sida you can wana human right violate to thabak mayam tawraga democratic protest na hajalaga kaim kana ro have je political parties in gizu masagi stand leibam change swai dana sakar sem do ne na pwa ya ba ko adigi asona kandana moi kamu na sakar thuai de ne koi sem ya ro na pwa da ba si je discipline yaw da ba du ba sai political party gi members in duna masagi constitution da bind to da ba du ba nature rule of how the explanation call to ngam da ba disciplinary action law ngam da ba adu na tragasu adu mak taw tragasu moi gi marakta reconcile to na ba yana da po to moi gi marakta su reconcile to ko ma changro constitutional post constitutional political party amadi MLA di moina oi ri ne ba CS on oi na te ba aduna CSO mayam na meeting lising tra phamasu meeting lagam pham ta ga su political party sing duna moi da will laita ta di CSO na pam do sumang pang wa aduna CSO ai jidi just pressure group ne ko aba hosi gi engdu ji kai no ga na kuki zo council gi mi pham sida moina lorok po warep to government gi favor da lorok tabra lorok tragadi kanana maduda support tawri kanana finance tawri adagi political wise madugi warep to da karamba political party gi karamba member na maduda bind tawraga stand tawraga chali ha poche yengmam change ba wai bo kaisu kai de akhoi ju sidai da akhoi ju lawri da ko mar da noi center na noi na akhoi na ha center tarak tragadi noi tofo ga no political party sem ga damni ga hairi da ada moi ju BJP de sum election song ju BJP de sum election ani mak to election laga group amana manipur kai bi aroi sum hai amana separate administration bang free movement pi roi sum hai mai te jara loi sum hai wari bu ko ada khoi sai de ku gi sang ya roi na hai di karam da bu lei ke yam sena ha da ko adu gi potu ne lai aduna ngasai gi sakana pami ba free movement sakana pami ba administrative kano se ngasai gi convenient ko adagi sakana pami ba peace sai ba wahi sai masi la ka do matab je
नाकन अनिमक हाइता नाकन अनिमक हाइदी कुकी का मैते की वारी नते अखोइना आइदी कुकी बो आया मतलब हाइदी अखोइदी आइदी इंडिजिनस पीपल हम हाइजने को इंडिजिनस पीपल की लेरिबा मोइने याउजरिबा पॉलिटिकल पार्टी में हमसे मोइगी पार्टी प्रेसिडेंट सिंह सिना मोइगी पार्टी की कॉन्स्टिट्यूशन से दा बाइंड तो होलगा थम्बंग अमबा अदु मतमदा सरकार ना तौरेबा गवर्नमेंट हुजिक लेरिबा पीआर की गवर्नमेंट से सीजिना तौरेबा थबक सिगा तुनर का चप्पा यार कनेबा अदु की तुनर का चप्पा यार को मतमदा सीएसओ ना वारी सनरी से माइ पालक दोइनेबा मोइने दी कैमदसु तुनर चता अखोइ सोमदना वांगा अखोइने पीस की वा खतंगा मोइ सोना कंदना खनाबै वा खतंगा सेपरेट एडमिनिस्ट्रेशन वा खतंगा इवन सुगी बाउदा मोइगी स्पोक्स पर्सन ओइबा साइलेंट ऑक्यूपना हाय पदा अखोइ मोइगी साना टीसी ओरमबदगी टेरिटोरियल काउंसिल सिना मोइगी डिमांड ओरमबदगी हुजिकती सेपरेट एडमिनिस्ट्रेशन सिना पॉलिटिकल डिमांड ओन गरे हाय सिनेबा अदोइ तादी सी हाय पतागदी एमएलए सिंगदुना मोइगी पॉलिटिकल डिमांड सपोर्ट तौब तारगदी मधु असेंबली दा थोलागा नैनाबम चंद्रा लमीजु चटपा याहंदा अदगी बाय फोर्स ब्लॉक अमजु थम अदो सेंटर नसु चरन बसु ngамदा अदे पॉलिटिकल पार्टी मरतसु मोइ वारी सानदा अदुगा सीएसओ दसु काउसन बदुदी मोइ अचौबा याम चाउबा मिस्टेक ने हमनेदा पब्लिक का एनिमी ओहलगा मोइना सुम एन्जॉय कनोसे कयनी पॉलिटिकल पावर एन्जॉय तौगे हायदुदी अदुदी यारोएबा अदुना नसाई सरकारना पामी पोची आई वाकंदा पॉलिटिकल पार्टी ना सरकार पामी पोचे सपोर्ट तौबको सपोर्ट तौदोय मोंगसी बीजेपी कन्न होनरी दंग हाइब नतबा गवर्नर की थ्रू द कन्न होनरी हाइब नतबा मोइगी मरते यानदब लेबा लेंगाक सेंब याददन लेइसे मोइगी मी तरा सोनाकन की मी तरा इंडिपेंडेंट यावरगा सिगी पोचे पार्टी प्रेसिडेंट सिंगना रिकॉन्साइल तौरगाना मोइगी अपा मधु असेंबली की फोर्थ फ्लोर दा कॉन्स्टिट्यूशनली नैनजेन हाइरगा मधु पुतरकबा म संगेबा सिगी पोचेदा मसा मोइजु बीजेपी याव अमजु बीजेपी ना मणिपुर काइबे यारोय सुम हाय लंबी चलनी सुम हाय अदुगा मोइ कांगुदुना मोइगी लेइबा पब्लिक जु प्रोवोक सुम तौसलगा लमी चलनु खोलनु अदु चटपा तागदि नो सिरजुसिना अखोइ सेपरेट एडमिनिस्ट्रेशन अखोइ की एंसेस्ट्रल लैंड की दमक्सी तौदे आतमनि गाने इंजलगा सुम तौहलगा न सुम येंगा लेबजे सि लै तागदि लंबी चटपै वाफम जिदि मंगलान अम सुम ओइगिनि एना सुमाइन थमजगे ओके यम नुगाइजे अखोइगी फ्री मूवमेंट की मतांग अखोइगी मणिपुर दा थोइबा अखोइगी conflict अखोइगी इरांग से अखोइगी मपुंग फाना नॉर्मल सिदा हंजले हाबस अखोइगी लंबी चटपा यादना लरिबा अखोइगी नेशनल हाईवे सिंग से अखोइगी फ्री मूवमेंट ओरबा मतम अमदी इंटरनली डिस्प्लेस्ड पर्सन ओइना अखोइ रिलीफ कैंप ता लरिबा सिंगसिना मसा मसागी मयुमदा हंजलबा मतमदा अखोइगी नॉर्मल सिसे लाई हाबजी वाफम से हाइबे या बगी पोर से लाकदोइने बट हौजिक फावगी ओइनादी फ्री मूवमेंट लैबगी पोसे याद्री अदुगा इंटरनली डिस्प्लेस्ड पर्सन सिंग सो अखोइ रिलीफ कैंप तगी मसा मसागी मयुमदा हंजलनबगी पोसे मैंने यामना तुना हंजलंगनी हदकी चाहिस दा हाबगी पोरम खलती हारि बट कलाई फावबा यागदोरिबनो यारोइदोरिबनो हाबगी पोसे हौजिक जमम नरगा लैरिबनी मरमदुना अखोइगी लैरिबा गवर्नमेंट सिना सो अखोइ प्रेसिडेंस रूल सो एक्सटेंड तोबगी पोरम खकसु लाई अदुना अखोइगी प्रेसिडेंस रूल लैरिकान मनों सिदा अखोइगी मसिजु सेंटर दो बीजेपी लेंगाक न पारिबनी मसिदा अखोइगी तौबा याबा थबक सिंग अखोइगी रिप्रेजेंटेटिव सिंजना तौबेरा कांदा इरांग सिथुना अखोइगी नॉर्थ पीस फुल्ली नॉर्मल सिदा लाकना पसु होना बिया बफम सिगलोने नांगसिगी न्यूज़ एनालिसिस की थरम से मपुंग फारबगी दमक तसु ओजा शांता नागपम थागत बफंदु चरी मतang sida north east window na sandok saba news analysis lesson jare mieng tabiri basi welcome to Uttaranchal Chobothodangli JR Institute of Medical Sciences ta degree amadi diploma in MLT OTT RIT diabetes management clinical nutrition asina chingba paramedical gi field da yamna thak wanglaba education amadi hands on training bizari Pharmacy Council of India na approved tawraba pharmacy gi diploma course su yamna affordable oiba fee structure da bizari आईसीओजी पैरामेडिकल की OTT डिपार्टमेंट दा सेमेस्टर एग्जाम थाजरी के हॉस्टल विजिट की खुदों चाबम लेरेको अदुगा अमना अखोन ट्यूशन फी पी हादना सिदा एजुकेशन मोगी सिस्टम सिदा फजना सोइब फुकत पकेमता लेते फजना तंबी इसागी लेब मतिक चान लेबा लाइब्रेरी मतिक चान लेबा सु हॉस्टल मतिक चान लेबना मरम मरगा हॉस्टल दा अखोन हॉस्टल विजिट अदुम दे चतप फंगे अखोय लोइजद्रगासो अदुम नर्सिंग डॉक्टर सिंगना अखोयदा लीड तौबीरगा को अखोयदा ताकपीदना याम एक्सपीरियंस अदुगी एक्सपीरियंस याम लेजे अनंगस हौजिक फावबा सेकेंड सेमेस्टर तमकपसिदा अगोंदा कैमता अवाबा हाइदि कैमता लेते कैगिना हारगांदा अखोयदा दुम फैसिलिटीज अदुम फंगहली लेब की फैसिलिटीज अदगे अखोयना खंगनिंगबा हाइनिंगबा पुनम हॉस्पिटल चलगा ओइरो लेब त चलगा ओइरो अखोय दुम तौवे
institute asina piriba khudong chaba ase mayam punna lominase punna taminase khudong chaba mayam se lominase mayam se punna taminase free counseling session amasung direct admission gi damak makha da piriba number sida call tawbiduna khudong chaba si lobiyo chahi khudingi miyoi lising kaya NEET exam to qualified oiragasu sudnatagi miyoi kharadak government selection phangduna MBBS tambai khudong chaba phang lemhoriba NEET qualified oiraba student singda wahang khara lae makoine MBBS tambagi manglanji mangphawna roidra makhoi gidamak lambi amata leitrabra lairaba mahairoi singna karamna MBBS tambai agani foreign da chatuna MBBS tamnari se kayagi matik lubagi haibana chingba wahang mayam lae wahang singsigi pawkham adu poduna lachre adomna NEET qualified oiraba malem gi tongan tongan mafam kaya da government college kaya amada admission tobai khudong chaba adu poduna lachre selgi khudong chadaba mahairoi singna education loan gi mateng lauduna MBBS tambai khudong chaba so leijagani chahi kun hena mahairoi lising kaya Russia China Kazakhstan Uzbekistan amadi Bangladesh yauna tongan tongan balaibak singda MBBS admission da mangjil thana mateng pangduna laklaba JR International Education Consultant da lengsin biro FMG natraga next exam gi damak foundation coaching facility su leigani aduga entire notice manungda best FMG exam results puthokuna lakliba consultancy amani akupa detail gi damak pi number se contact tabiyo natraga notice window TV building da lengsin biro